Embabazisa mukama w'itu Yesu Kristo okunda kwa Ruhanga Padiri no kubatariza kwa mutima uri kwera bibe nimwe mwena. Bene Tata bakundwa, nibatangirira no kushemererwa omukitambo eki ekirikwera erizoba litwakira abagore bitu muhereza Valentine na tunyina Esther abija omumisho ga Mukama abone kuhamya okukundana kwabo omubushwere oburikwera. Atubashabire babone kugumani bakundana kandi basasirana omubwire bw'amagara gabo gona. Nitwe twena bariaha obushwere obwo burikwera butwijuzie urukundo ey'amazima no kurinda ebiragano byitu. Bene Tata katwemere kuturi abasisi tubone kutamba ekitambo eki twine emitima eshemeye. Ninyaturomesho ga Ruhanga obushobozi bwa byona kubana sikire munonga omu miteekateeko n'omu migambo n'omu bikorwa ebirungi. Ndi omusisi buzima nicyo tweshengereza omubwire wa Mariya oshugiire ebiro byona bamalayika n'abarakirire boona nimwe bene Tata omushabirani Ruhanga Mukama waitu. Ruhanga omushobozi wa byona tusasire atwireho ebibi byaitu kandi atutware omu magara gakabwaho. Kyrie
uwayirize ubushwere kumanyisa ukundana kwa Kristo n'abantu be bakweshenyereza abagore aba Valentine na Esther abari kutera ikiragano cy'ubushwere nibakwesiga kandi nibesigana ubahe okucihikiriza je omagara gabo gona eshbachaba twaba muri Kristo mukama wetu. Amina. Pao Topia yatandika kushaba ati ayuhanga wabatate kuri twe wahimbisiwe n'izina ryawe irikwera kandi ry'ekitinwa rihimbisiwe biro byona iguru na byona iwahanjire bikwimbise niwe wanje Adamu aza ukamuha umukazi wo kumukorera no kumukwasa uwo muri bo nimwo uruganda rw'abantu bona rwakomokeye manya ukagira uti ikirungi umuntu guma wenka atumukorere umuhwezi uri gushana nawe mwenu ayi mukama munyanyazo tindi kumushwera aho kumurikira mu muringo mubi kureka umushwere w'amazima nikweshengereza nyowe nawe utigirire imbabazi tuhice mu ngingo za bukuru turi hamwe bombi bagambira hamwe bati kibe ko baheze gushaba bombi icyo kiro aza kubiyama bonka rarwero yimuka yaza kurima ikintu cyo kuzikamo ubona atekateka utopia shana akabanisha kufa Kristo abakundwa tunisha kabucho. Thank you.
Isomo rya kabiri ivuga mu baruwa Pawulo yandikira Abefeso. Kandi mugira mutwarize urukundo ko Kristo yatwumvire akehayo ahabitu aharuhanga tube mpongano n'ekitambo ekikutamiranira ruhango mugazu mworoberane ahago kutina Kristo abakazi mugume mworobere babalwime koko mworobera mukama manya mushiija abo mutogo mukasi ko Kristo abo mutogo kigombe cy'abikiriza nibwo mubiri gwe kandi wowe wenka n'omujuru wacu ikigambo cya mukama. Amakuru marungi na mukama wetu Yesu Kristo kogandikirwe Yohana. Obunagoho hakabaho obujenyi bw'obushwere omuri Kana ya Galilaya. Nyina wa Yesu akabutaha, Yesu na begesibwa be nabo babutaha. Evini kuyahwireyo nyina wa Yesu yamugira ati tibakine vini. Ndi Yesu ati mukikuru noshaba ki obunaku bwanje tibukahikire. Nyina yagambira abagabuzi ati ekyara bagambire kyona mukikore. Aho akaba hariho enterero mukaga z'amabare ezatwireho awe n'icyenzu y'Abayudaya yo kunaba ukweri. Ibaremwe ekabanezamu enjoga ibiri nari eshatu. Yesu yaragira abagabuzi ati nimwishyuze ezo nterero amizi bazijuza na hamunwa. Yesu yabagira ati mbwenu mutaheho mutwarire omugabuzi w'obugeni. Bamutwarira mukuru w'obugeni yaroza amizi akahinduka evini. Abo kutamanya eikaruga kono abahereza bo kutaha amizi ntibakimanya yayita kishwera yamugira ati omuntu wena abanza kureta evini y'amakuta wanyuma abantu kubahaga areta iyo mushurashure kokiwe wagumyaho enungi okwisya na hamagingo. Yesu akakora ako kamanyiso ko kubanza omuri Kana ya Galilaya nayoleka ikitinwa cye haza abegisigwa be bamwikiriza. Amakuru marungi ga Kristo.
perezida abakundwa izuba n'ikiro kikuru witwena abija umujweja ruhanga konka wataye bitu Valentine na Esther n'ikiro kikuru nonga nibenda gutaha umushwero wikwera ubumenyi bwa ruhanga na gitwe twena abikiriza turi hamwe nabo okubagana okushemererwa kwabo nitushaba ruhanga abagumiye kandi ahereze umugisha okundana kwabo okuruga kare na kare obushwere bukaba buriho omushisha n'omukazi bahereze kuhangwa ruhanga